Dobar dan, pozdrav svim prisutnima ispred firme Strabag i kolega projektanata Sirah projekta. Prezentirat ću vam malo stadion Kranjčevićeva, događaje na njemu, kako mi tamo radimo i pokušat ćemo ukazati na nekakve nedostatke u zakonodavstvu koje nas onemogućava da radimo kvalitetnije, brže i bolje. Dakle, primjena digitalnih tehnologija na izgradi stadiona Kranjčevićeva. Naše kolege iz Sirah projekta su već ranije imali iskustva na sličnom projektu u Osijeku, Pampas. Ovdje u ovoj prilici su nam ustupili projekt, model kompletan, otvoreni nativni fajl kojeg smo koristili prilikom izgradnje, kojeg i dalje koristimo. Ja neću vam čitati sve podatke koji pišu na prezentaciji, to ćete kasnije vidjeti kad je downloadate, skinete, ali ću vam ispričati ukratko šta se tu zapravo događalo i ko smo mi zapravo. Sirah projekt, to je njihovo, imaju preko 30 godina iskustva, imamo prilično dobru suradnju, imaju preko 30 zaposlenih, preko 1,5 milijardu eura završenih projekata, imaju svoj BIM odjel, odnosno oni svi modeliraju, oni nisu klasični projektanti, nego sve rade kroz 3D modele. Tu su njihovi podaci, ali idemo dalje. Znači, oni su ovdje koristili BIM modele koje su radili, svaka struka je radila BIM modele zasebno. U potpunosti su ih integrirali i kao takav model mi smo ga primili. Kasnije ćemo još doći do podataka o tome šta smo konkretno radili ili mijenjali što se tiče njihovog modela. To je projekt koji su oni ranije radili u Pampasu, isto su radili 3D modele, radili su kroz Revit, stadion je napravljen, otvoren je, mislim da je prošle godine, i temeljem toga su, pretpostavljam, dobili i projekt u Zagrebu gdje su stvarno imali dobre reference. Ovdje su još neki njihovi projekti, neću ih nabrajati ponaosob, ne znamo svima podosta, tako da, ali i trajalo bi. Što se tiče Strabaga, mi smo jedna mala organizacija u Hrvatskoj od 1500 zaposlenih, radimo na preko 150 projekata, sve skupa nas ima oko 86.000, od toga možda najbitnije istaknuti da imamo oko 2300 zaposlenih u digitalnim procesima, znači to je na cijelom svijetu gdje god smo prisutni. Postoje različiti segmenti digitalizacije u Strabagu, imamo našu firmu SID koja razvija sisteme, ideje, imamo sve centrale tehnike koja to primjenjuje i testira na gradilištima i onda to spuštaju prema nama koji to implementiramo na svakom od naših projekata koliko god je to moguće. Evo, to su neki od naših projekata, mislim da ste upoznati sa njima. Preskočit ću i dalje, znači opet ima projekti koji su u realizaciji ili su netom završeni. I sad kratko o projektu stadion Kranjčević. On je projektiran kao jednostavan volumen, posebna pozornost je posvećena visini objekta, radi se o rekonstrukciji gdje se ne dira se zeleni travnjak, sve ostalo se rušilo se i mijenjalo se. Znači, tu smo mi kao izvođači prepoznali smo znači potrebe tih digitalnih tehnologija i u samom startu smo mi pripremili nešto što u gradilištu olakšava posao. Evo, sad će vam kolega Filip malo detaljnije objasniti o čemu se radi i kako smo mi radili, odnosno kako još radimo na tom projektu i onda ću vam reći na kraju koje su bile otegotne okolnosti, odnosno šta bi valjalo promijeniti da se to malo poboljša i ubrza. Evo, znači, mi smo dobili sve modele od Siraha i malo smo analizirali kako su to radili. Uglavnom, svi modeli su rađeni u Revitu, osim čelične konstrukcije koja je rađena u Tekli i svaka disciplina je bila svoj model. Ovdje je kratki filmić kako to otprilike izgleda, svaki model za sebe. Izdvojio bih samo poseban model konstrukcije, poseban model arhitekture, instalacije,
vodovod, kanalizacija, okoliš i tako dalje. I onda se sve to složilo u federated model iz kojeg su oni dobili svu moguću dokumentaciju i kad se to spoji izgleda otprilike ovako. Suradnja s njima, za šta smo mi sve koristili naše modele, to jest njihove modele, za clash detection, 4D, 5D, inspekcijske liste, kontrolu napretka radova i na kraju smo iskoristili taj model za, isprintali smo ga u stvari. Clash detection, oni su odradili svoje clash detection, ali radi kontrole smo im odradili svoje za neke bitne modele, na primjer konstrukcija instalacija, konstrukcija sprinkler, konstrukcija vodovod, kanalizacija i sve to međusobno i to sve kako bi upozorili gradilišni tim na neke potencijalne probleme i tražili očitovanje projektanata prije nego što uopće dođe do tog problema na gradilištu. 4D u suradnju sa voditeljem projekta napravili smo ovaj terminski plan koji smo onda bacili, to je spojili sa modelom i dobili smo ovaj kratki filmić. Nama nije bitno da to lijepo izgleda, da je izrenderirano u nekom super softveru, bitno nam je da se vidi kad šta se izvodi. I poslije toga smo radili 5D, to smo radili u i2 softveru, tako da smo preuzeli komplet projekt od odjela kalkulacija, gdje smo ubacili ovaj model, tako da u taj već postojeći troškovnik smo onda vezali ove elemente iz modela. Radili smo posebno ove filtere, ti smo po svakoj troškovničkoj stavki napravili poseban filter i ovdje je sad jedan mali primjer kako to izgleda za temeljne stope na istoku. Taj filter ubacimo u troškovničku stavku, napišemo neku formulu po kojoj onda i2 računa tu količinu, u ovom slučaju volumen betona i na kraju dobijemo točan izračun A puta B puta C kako je, koliki je točan volumen i pošto imamo točno tu formulu, to nam je već priprema za građevinsku knjigu. I sad, model za gradilište. Prije nego što krenemo dalje, malo ću spomenuti kako smo mi modificirali njihov model. Spominjem izmjene koje smo do sada napravili, jer još uvijek ne znam šta ćemo, to jest koje ćemo zahtjeve dobiti sa gradilišta i šta ću još morati modificirati. Georeferencirali smo model iz više razloga, ali najviše se to odnosi za lakšu kontrolu izvedenih elemenata, te smo od Siraha tražili da georeferenciraju te svoje modele, što i jesu napravili. Nakon toga razvojili smo temeljne stope i temeljne čašice radi lakšeg troškovnika, a kako bi dobili posebno volumen stopa, posebno čašica, ali najviše i zbog inspekcijskih točki, ali o tome ću malo više kasnije. To je izgleda ovako, znači sve je jedan objekt i ja sam to onda razdvojio. Mislim, onaj ko zna Revit, sam ih razbio u parts, ali problem je bilo što sam morao dodijeliti i poseban materijal onda za čašicu i za stopu. Dalje, temeljnu gredu smo isto razbili na više dijelova, opet prema tehnologiji građenja, ali i zbog inspekcijskih točki i zbog lakšeg planiranja nabavke betona, jer trebam znati za koliko mi betona treba za koji takt betoniranja. I to izgleda ovako, kompletno jedna cijela greda i sad kad to razbijem dobijem više dijelova, u ovom slučaju na ovu veliku gredu dobio sam 9 manjih greda. I od kooperanta za čeličnu konstrukciju smo dobili pozicije pločevina koje smo onda dodali na Sirahove model stupova. Radi usporedbe projektiranog stanja i izvedenog stanja, ali o tom ću isto malo kasnije. To na kraju izgleda ovako. I sad kontrola napretka radove kvalitete. Zato smo koristili model, a to smo radili pomoću inspekcijskih planova i kontrolnih lista, te usporedba sa point cloudom. Ovdje smo podijelili to jest dobili smo točan broj temeljnih greda, što je 180 komada. To je naravno kad uzmemo naše taktove betoniranja i prednost toga je što u svakom trenutku možemo vidjeti status neke temeljne grede. Da li je ona izvedena, da li se tek treba izvesti ili ako se izvodi onda u
koja vrsta radova se izvodi. Armiranje, oplata ili betoniranje. I ovdje vidimo kako to izgleda u tom softveru gdje svaka vrsta radova vidimo u kojem je statusu, koliko ih se treba izvesti, koliko je izvedeno i na tlocrtu to izgleda ovako. Zelene točkice su ove temeljne grede koje su izvedene, narančasto ovo što se još izvodi i što se kontrolira, a ovo plavkasto sivo je ono što još nije izvedeno i nije prekontrolirano. I kako to izgleda? Ovo je na primjeru prije betoniranja, kontroliramo armaturu, prodore, oplatu i imamo još za neke razne napomene, možemo ubaciti fotografije unutra. Bitno isto napomenuti, ovaj način pregleda nam je nadzorni inženjer prihvatio, tako da i oni mogu vidjeti ove naše kontrolne liste, tako da oni mogu vršiti isto svoju kontrolu. I kad se nešto izvede, to izgleda ovako, imamo točan datum kad je to je betonirano i da li taj beton zadovoljava kvalitetu. Onda smo jednom tjedno isto letili sa dronom da bi dobili digital ortofoto i point cloud. S digital ortofoto smo kontrolirali XY položaj, a sa point cloudom Z, to jest visinu. I ovo je, na primjer, stanje na dan 24.9. Gdje sam preklopio na taj DOF sa georeferenciranim tlocrtom i za ovo nam je bilo bitno da imamo georeferencirane modele i tlocrte kako bi mogli preklopiti sve jedno sa drugim. I ovdje vidimo da sve savršeno paše jedno uz drugo. A i kontrolirali smo jesu li geodeti dobro isključili sve. I isti taj primjer, samo point cloud, gdje pregledamo da li sve visinski odgovara. Ovo je samo presjek svih point clouda koje smo napravili do sada. Trebalo mi je nekih 5 do 6 letova gdje sam optimizirao točno zonu obuhvata i visinu leta, da dobijem ono što želim. I dodatno smo još snimali sa 360 kamerom cijelo gradilište. Ovo tu obojano po tlocrtu su putanje gdje sam šetao i dobijem doslovno Google Street View gdje se mogu šetati tim točkama, mogu okretati kameru, to jest fotografiju, zoomirati šta god i to je stanje na neki dan. Kako imam više dana, tako onda dobijem i usporedbu po danima. I to je sve linkano jedno sa drugim, tako da se i jedna i druga strana okreću, zoomiraju, tako da mogu vidjeti gdje smo, šta smo. I isto tako imamo usporedbu sa modelom. Kako nešto treba izgledati, da li je sve ok, sve je vizualni pregled. I sada da se vratim na one pločevine. Geodeti su izmjerili točne točke ugrađenog stupa, to je tih pločevina. To izgleda ovako. Onda smo to preklopili i dobili smo jedno malo odstupanje. Ovo se nažalost sad ne vidi, ali oko nekih 8 cm i to, da li je problem ili ne, vidite sami. I još na kraju 3D print stadiona. Ovo mi je uzelo jako puno vremena jer sam morao pojednostaviti model, znači iz izvedbenog projekta sam morao napraviti ono nešto još jednostavnije od idejnog. To sam razbio ovu baš stadion kao stadion u 3 dijela, gdje sam imao tu cijelu konstrukciju sa tribinama, posebno fasadu i posebno krov, ali u cijeloj cjelini to izgleda ovako, ova gornja desna slikica. I trenutno to izgleda ovako, još mi fali nekoliko ploha krova, to će biti uskoro gotovo. Uglavnom bilo je preko 120 modela i oko 26 dana čistog printanja. I eto, to je. Ok, to smo trebali zapravo isporučiti gradilištu na samom startu, tako smo imali ideju, ali kako se mi učimo, bilo je otegotnih okolnosti, stvarno nismo bili u stanju sprintati, čak je sad došlo i do promjene, umjesto jedno kanalnog imamo 5-kanalni printer kojeg sad vidimo da ima poboljšanja i ubrzanja. A sad da se vratimo na početak one priče, znači što je tu nama? Znači
Sirah nam je ustupio nativni model. Evo, zahvaljujemo na tom, stvarno smo zahvalni na tome jer nam je olakšalo, omogućilo nam je stvarno lakši rad na pripremi, na suradnji sa gradilištem. Često puta dobivamo ili IFC-ove ili, da ne kažem, ne IFC-ove, to je već prenapredno, nego dobijemo PDF-ove, sakrivaju podatke, projektanti, ne znam, ima vas tu dosta, ja apeliram na vas, nemojte to raditi, dajte nam otvorene fajlove, niko nikome neće ništa ukrast, nestat, nigdje se to ostaje digitalno zapisano, sve je tamo. Dakle, nama je lakši rad, ali ono što smo primijetili, lijepo je to kad sve to perfektno izgleda, vi impresionirate investitore sa renderima, sa ovim svojim, ali nama treba sadržaj, mi smo izvođači, nama treba točno karakteristike materijala, nama treba neki standard da možemo to povezati sa troškovnicima. Nama nedostaje puno toga na tržištu i evo, ja apeliram na zakonodavce, na sve ljude koji rade u građevinarstvu, dajte da se počnemo razmjenjivati sa informacijama, trebamo organizirati skupine, trebamo standardizirati neke stvari, jer ovako svak razvija razvijamo se, ali ne znamo smjer u kojem se razvijamo. I to je ono što je problem. Znači, prvo, standardizacija troškovnika, ja znam da ima kolega projektanata, pričali smo i malo prije o tome, koji imaju svoj standardizirani rad, znaju kako treba raditi. Ali vi idete iz projektnog biroa u projektni biro, tamo ponovo se morate učiti iz početka nečemu. Nama ni obrazovni sustav ne daje mogućnost da mi naučimo šta znači stavka troškovnika 1.1.1. Evo, Hrvatske ceste, vidim Marka tu, oni su to nešto uspješno napravili, svaka čast, pohvaljujem to i vidim da i ljudima u izgradnji i ljudima u projektnim biroima je puno lakše to raditi. Evo, apeliram samo na to da se svi skupa sastanemo, a uzmete u obzir i ne samo projektanti, tu treba biti i izvođača i nadzora, treba biti ljudi koji rade na održavanjima, svi skupa trebamo donijeti nekakve standarde koje će nam omogućiti lakši rad. Evo, toliko od nas, tu neću čitati ovo što piše u prezentacijama, to možete pročitati sami, ali evo, za kraj ovaj jedan mali vic, vidite kako funkcionira u skandinavskim zemljama, ja mislim da oni nisu bolji od nas. Možda su malo ustrajniji, možda imaju neke bolje sisteme, ali mi možemo to napraviti bolje od njih, siguran sam. Ako ništa, kopiramo pa poboljšamo njihovo, evo, to je. Ako je to rješenje, evo, dobro došli svi. Hvala vam najljepše.